U centru Meraklijske čaršije nalazi se jedna od najstarijih građevina iz perioda vladavine Otomanskog carstva na ovim prostorima, Pašin konak ili haremluk. Pripadao je Husein Paši, za koga Vranjanci imaju reči hvale. Haremluk i Salemluk u visini prvih spratova bili su povezani jednim mostom, preko koga se išlo iz jedne u drugu zgradu. Tu je bio porodični dom Husein Paše do trenutka kada je njegova kći kuću prodala vladiki Pajsiju uoči oslobođenja Vranja od Turaka 1878. godine. Vladika Pajsije je odmah poklonio zgradu opštini za potrebe škole. Gimnazija u Pašinom konaku počinje da radi 1881. 1882. godine. Kroz vreme i prostor, mnogo je ljudi sa vrlinama iznedrilo naše malo Vranje. Među besmrtne Vranjance život je uvrstio Jovana Jankovića Lungu. On je bio zadužbinar. Ostavio je Vranju zgradu hiruškog odelenja Vranjske bolnice i prvi teren za tenis još 1924. godine. Mala čaršija tada imala gde da igra buržujski sport, kako su govorili. Postao je ponosni deo ovog grada koji ne bi smeo da se zaboravi. Doduše, ulica pored gradske bolnice nosi ime Jovana Jankovića Lunge, pa ga se i setimo povremeno, a da toga nije ko zna. Rođen je 1892. godine, a u beli svet otisnuo se već sa 11 godina. Bio je dečak koji je sanjao velike snove. Za kratko vreme postao je vlasnik manufakture u Beogradu, ali nikada nije zaboravljao Vranjsku i ostalu sirotinju. Izdašno je pomagao građane i humana društva. Tih ratnih i poratnih godina prvih decenija 20. veka vreme je bilo teško, uslovi loši, stručnjaka malo i sve je nekako išlo tromo u razvoju zdravstvene zaštite u Vranju. Tek od 1936. do 1939. Banovinska bolnica Johna Frottingama, kako se zvala naša bolnica, doživljava najveći uspon. Jovan Janković Lunga, sada već veoma bogat beogradski trgovac, odlučio je da sagradi i opremi hiruški paviljon. Vranjanci kažu da je Lunga u prvom momentu želeo da izgradi crkvu u Vranju, a onda se neko dete iz njegovog starog komšiluka razbolelo i na putu do Niške bolnice umrlo. To je nateralo Lungu da promeni mišljenje i izgradi hiruški paviljon za Vranjance. I ne samo zgradu, kažu da je Jovan Janković Lunga i opremio kompletno hiruško odeljenje koje je otvoreno 1938. godine. Od tada do danas gotovo ništa nije uloženo u hiruški paviljon. Lunga je tih kasnih 30. godina 20. veka u izgradnju ovog odeljenja uložio više od 1.000.000 tadašnjih dinara. Postoji podatak da je u to vreme dinar vredeo kao džak olova. Šinik zemlje je mogao da se kupi za 50 dinara. Danas su materijalne prilike mnogih ljudi velike. Zašto nema zadužbinara i darodavaca kao što je bio Lunga? Šta se to sa nama u međuvremenu desilo?